waangalizi wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Senoko kasi yangu imana wakati uziro haina usiku serikali wamba ukana rjihifadhi wamba ukana ribe hatari yabo ezahandani wandufanya ukaya wake aminifu wa hemaraia ni serikali ni maraia wao zenongozibira wazantu zinu nziro halisi samba juzi ukaya hausana rigabili wakati unu ya la mapoto ya fanyihao ya kisharia kartu ya vumbua ili ya jia vumbula no wandu wa sharia abama ndiso haruma dekre hatwa daula ya couvre-feu kama angalia haruma hatwa daula hiyo kabajadhukuri wa sharia shonsi ukaya isimbishia na wobeshi raisi ngurengo hatwa namna hiyo shaika ulazimu ya tamke sharia shavumbu wa couvre-feu hauna nungu kaka kashitsi mimi binafsi ngamwelewa ukasi waswili mahala boko ngelazimu yo wanroa tirohe haurifafi au zero hindi dukaya nyinyi harama zensi mbali mliyo wade unu hau wanroa riyao hau wakanza wajieve seno wade unu wafanyi wa haina mahala wafanyi wa sharia ili shike msingi wa sharia wa mwishiliano na zihatu wazuka urengwa honu itofanywa dekre basi uliho de dekre hiyo ngabondongo zinji woko kasichiza wanzanisa muangalia leo harmon kade wa Haiba FM ngamjo wona ukaya emasuhu ya juzi mshele wa jana zaidi wandu jana wako gendarmerie wazingaro oulawabo haina mnru ikaubidi ya libe zihu zitanu za mapesa 25,000 rere wa bandhi ya mafoto yao wandu walo yabo ikamono wauti wandu wa katikati wauti wandu ya hekati sansisi ya hali ya mshanga wandu warengo wao haruma ila miraya aghlabu mwenji walo maskini 25,000 francs hindi realize visitana harman siboko omshahara mtiti wa manœuvre omshahara wa manœuvre yo realize visinane yo 80 euros yabo ekaharengo realize visitana udaodo lo na hazi abo iyo asilimia ya mengomira ndaru na mbili na nukta nsano 62,5% ya heula mshahara jo parisa abo hatupulashe hizo kadhalika mozatsuma inunsi bokwesi udunga Faransa abonga bondu waona ukaya Faransa mndungure mwa 135 euro kahambilwa kahuro hu parisiwa 135 euro iyo kiasi ya asilimia 10 ya mshahara wa hesmiki wansini yani haruma 1500 entre 1400 1500 brut abonge narkera zenongozi nuzifikiriwa zenongozi ngazifanyishwa wizi na gendarmerie rionesa ipande woko itilo ukaya inde kodi ya zanzuani nabo ngwalibisiwao harame gendarmerie ya Ngazija Moroni yani zenongonga zifanyishwa mtsatsatsa ila gendarmerie ya kaudoste hilwambari baishe
riwono har manongo za siasa wabubu wafanya sundizo shaba toka master himbari ya gendarmerie kabati shijoka ustehilwa hunu homsajaja ufanishe hao wakati jao wange hapo tikanzana lise mana mungu hibenze rehamba malapizo muishia rejusale jiramba uka amani na risaze bohanzania na rieleziwa maranzoro na jamaa siti hindu na sisi maraia mimi raia mbabi hiyo kabati mjunka unrenga haki ya hangu abungenga mjulawa nifungwa sha ni hangu mahakama na mfukare hangu na kawanilia abantu uhuru nike raia mahala onsi pia bahi dujita mka mrauzise na wade hatan sina upara wade amini ya malisi walanja juambia mwana hangu ya shakati la piziwa ni mwana hawa mwana msho wa dhamana siasa ni mwambia kaya ya jibu dabo rishindi ha ekari jibu hao wajo jibu kistaarabu shema kaulu tindayo makaulu de masuala ranzori wajibu abasa samba hubulwa wandu wabeho iho aghlabu enamna rambiwa yoshinda ike mbadi shahawonsi pia ngwa na uziro wa uramfia mitside wangu odo ambao desu alanda dini eavo harmwa ila mipango yafanyi hayaheze gardhi ya hutunda eavo mshindi nganyina maduktera wa haina wakati walo wataalamu wa reanimation ranzinga werea hunu hahula yani ekamdu hatilwa masuala yano abasamitside wangu ni uzise watsomni kwa nafasi uzise ekaleo ngabo mndulo mwade yabo hatilwa hantubewa hajanga buziro etubuijaya mareno ngo kadhalika yutolwa isafishiwa ukofanya hiyo tidena haina daktera uti pediatra waunda la reanimateur abo ngabo ulo yabo haina wakati nguparihano maana ushinde keka parihana keka chuparihana evanu zinongo izobo za kaufikiriwa unumwezi na yaramilo kasambanga juka ubulwa ewatsawa duktera mfano bushini rimwajiri ulono ujuzi wa jasa ide hunu ezifikiriwa ezitsawa emana za tutsawa ndi abonge ende masuala rjuzi sao na yo haki rjuzise ekale udho maana haina wakati azusuwa suala etuhamilo kayabala ngutuhumlwa awene ujutuhumu awene ujifikiri kajizwafanya kabla lazima fanye kajafanya emana niamba ngurengo dhamana avungu rengo dhamana ya jibu wala watu elewa au watu juna kwa urenga dhamana abonge unu wakati wa urandazi sizambara zihale nampare iho Faransa na zinsi za saya maduktera wa hale wa zamani walo retrete wa parwa waje wa rendazi ati dena mnaiya jame serikali ngatsongotsa hawando boko ngwa unsini mwaongo joka amba kansu hezabano wa tsuju subuti wa heza lafzi shaka nduka jajokana epidemiologiste jamaa Docteur Petit wakeka kumpara evanu
watsahanda azimdu jama doktor dadao ya kayabo onspia ewa uzisa emana zensizo tipia ngasta palao bano izambi lo tiuluka kabati ujuzi emana kabati ulona ujuzi baishenga bwajirema shefumba ngabo walona ujuzi wa epidemi shogwa de unu eni mnungu babatu na abona tsamba hunu owandu walona ujuzi wa epidemi yode projet pali no kartsuona harmwa zila mipango ya hema duktera ukuondu wao ngwaniki wao nafasi ya urongo wa ya utamka ya hueleza ikawa ndo waparo haramera dwe ho utilo kwa paro sanduku kasinyama nyonti penye mnungu juo ukaba jirikada wanema nasituhamba coronavirusi situkanga rao ramba ukaya siri rawana ranzihandani ukana wajewa tundo wa milanongo situkanga rao ndongo Manayo hakia ila unongo hamba ukaya ntizambe bade karamba yotisa wana daula abakaramba kabasi ujoka urinunga nongo paniki nyede mtiao mwantuhambe za kweli mtuhambe zibirao rcho mwishiani mlona za site interneti mchongo fanya propaganda basi shamtuhambe ya wandu nongo epeserija au perse ezino nchunga ila kamja kama wagizaranzi hale mwamba ngejao haina usiku nda ila umajunguso ngejao kati uleo ntipia kamja kama tarisha nongo inu desdongo utsonga ula aminifu wetawa do kamja mrifanye jamaa toto atiti inu mezi ngetsa hawa ila mashini hiyo na mwambi ukaya wamoneseni le photo la machine hiyo iyo tilize PCR nguo inu uchojusa ikazi wa mahala haina mzima ndani ngujuhenda aone seka hayono ze specification bade kangwa kwamba kainu siria daula tena ngujoshinda ya joka inu landa hubi inu fanywa nda hubi inu be hindini e fiabilité ha hindini izozo ntipia zoka ubenufu Vika wadoti fufuliwa PCR iyo tia pari secret ngarijua ushangari lidao nyinyi mto shaija yenu handani swabidi swararu swale ngejoka ujaifanyi hajama mbahindu njo mbiza ni hale au moto mdumduhazi alolwani mdumbaye manga wala manavigatere wa hale wanungo shinda watu suku ya joka umangaria nabo ewasiwasinge tsongo henda abonge haya si coronavirus narambe ukaunu wade wa majava ukoko minduni ndani njo kanza unambe rikubali majava minduni sha arase majava minduni yani aho yakobo hoza yabe hamdu samba esamba ezindungizo abo zontipia zifikiri wa kwezi hizo vumafanya mwahansi zahoeleziwa ondoake makini mananga bozifanya hao ukaya owandu angaliao ngwaona zenguo zontipia kabati tabu omana ntipia zo tsambili ngarjo ko wandu ekangabo taradudi ya usumpiza o wade unu bai tarambe ukaya majava ya mdu shabo ze hatwa za uhifadhi ya la majava ya mduni ngazirengwao bahina mtambie inu haina usikurito jana mbili wakaya
ni mfumu daro ni mfumu sana arambilo kabisa mabu haya iyo peseri awadu kambabi vanu yendongo ni julihani no wataalamu wabiri mifumu hata joka huja ekanga bondo wakosao busirikali na mduhamba ukaba nungabo mateknisien wakosao rijure karnahum laumuni abonge sonti pia nungu jo haparisa hajuziwa ukayange na mwanzani wahe mwananya yabe hama halakada mara zinaangalia veterani nende gaz ewa anitserewa majirani huno nere ya pandesha kirta stasi numbe se kala ukaya ni uzise ukaya e gazi haringa bo taradudi ya he gazi haumbe se de oxygène mfikiri kwa l'hôpital avant de se camber mbavio sha gamreji hasonti pia o wade unu e karamba ukanu majava mwindu ya hozao enga mona oka wando ko be haiho wo sumpia hauka sumpia e kai usumpia e hifadhi ya ho wando mfikiri wale watiti wa hezi ambulance timambiani ukaya ngaho wanipara washebeza ukaya ngasina mbayi zangu lonizo vanhu ndawala kozepi sha ebandu yabo rambilo kawa janguo na kadha na mwambe namna mtoa badiba na kamfanya ngarjumda manikosi haiba kavati mkofanya mwambe mfanya richo hutohwa wakati namdo joni ukazo kweli hozondapo sisi utoa zinji hanizo mtoa kama mfanya abonge amrejei emana ngabo msajaja mwinji mfanya amjomnikani mfanya mtia harumuzi kauzinu bahi hata mba telefoni kamswanika telefoni shabo ngwajua parwa na mjibet salama wala rebitex ya ahe wala halibia jitolea madhomana ni wahu ni kamjitolea maneze ndongozo nchipia ngazifanya wao umdo wakati voko harmaze ntizo ntipia infirmier aide-soignant docteur mruveyo wonsi pia ngwa mao emana wangwa jitolea au hasi bai kartumutsushia ni matoa dhukuru hata ngamjua mimi wanasjana abasa iho samba wakatarisha wende waje watukabona mndumume na haundumshe kabatiza mbao lela ndungumwambia ni ukaya vamana utujua usifu mndreligu mwenda zema wote vamana shadutu kamdo ashuli adamba kaya mimi miti mndo ufanya kosa eni ujoni rongoza aho wungu fanyo siasa kinyume nami sa wafanya siasa je ndo kamdansi basi wahara na hizo mnambia kartuzi makinisha sisi kabati ulona haja ya jambi ukahufanya kinyume haufanya naye ngaranzurishi ukamfanya ndo mrengeze hatwa
abonge suala jamadalino abo ndo andisonjia wasiwasi haya sikuzisa yo haki ni uzise engabo oksijeni ya utosha nsungada ekangiyo ngamjohamba basi yode wajibu hani nuko jojo kaya ema journaliste na kaya bona rancho majio au banga oksijeni ya nsukada hamjozanga mliparie wala wandu wa he projet palu mfano maduktera wao bahar mwezi kauzo nsipiara ziona harma zensi wakoka abo wa wandu wa epidemiologiste immunologie virologie ngaho bandu yabo shawo nukarso ishia mana wabese wandu boko wataalamu hanze hazao haku wetsondo antaranena waje warisomesa waje warambie namna ya kujibalia amonge msonza leti anunga mjobiro abasane jane fanya asin kano nzima nerejei mimi hunu ramba ukaya haiba nduka na ujua hunu ekaka javai mask ga sinema diabo ha uyeva uwade wa majava nziro ya mindu ekaredo angalia heni mbahindu yanzi hwabasa ni serikali ngetsongo utamka coronavirus sasa sirtizanga sha propagation kada sifanishi namkiradhi rianzani babi namkiradhi ritsanganyihe zindogozo ntipia ticho kasiasa namkiradhi mfikirie jamade zensi za saya ukaya eka haina mndu wanzu atsange mbabi ba haina mndu yasaidiwa walatsionesa zinuzahe emashofera mwezi wa nusu tsamba ukaya ngelazimuyo kweli wandu wake washashi harimwe magari emani huduma landu wakuka wenji ekaramba ukawandu watiswali jamaa abo ketu lazimu mndu alawe yao yanji harimwe magari wandu wakansi wa sasa nyani sharamba wakati yula kamkansi mwafikiri lenye mashofera ina mla mtu kausadia zanu muzino na abasa ngamjua ukaya makitashita legashi enamna malihula enamna lilio ngilo rahisi harma ule mengu harma nsipia si uziso wa taalamu wa hanyu walo hidrocarbure ngabo gashi la haja makitashita yalo namiwaranzi no what sha serikali ijoshinda ifanye mba gesti ya usaidia wake mahadisi manange lazimu wake biashara ngelazimu bandu ya zinduzi wa sulimoroni sha wala yabeshewe mba hindu ya hule mna taxi minibus hao yabeshe ya mwananya ulo la Courneuve ulo Felix Piatti hao yatuma yeye yatije hafaitishiha hauma vufikira amjomnikani mfano wandu watano wajajuzi watilo haruma l'hôtel ya aeroport l'hôtel kabatiza hamba ebe ya l'hôtel ndio 17000 shumba haina usiku kalilizazira haruna majanamane
wakati watsumu eshahula ngashilibisi wao shiwi na majana maili ya iftari na shiwi na majana maili sawa abo mndu kujorenga habyo ransi yo biashara shabo wanduwa behaiho yo milioni na nengera nzo wakati ula wakawarengeza na wasawa jao eka mfano watsodo uja jana denku zigharamanga zoka izo nongo zakaufikiriwa zajoka lazima zifikiriwa valabo handani serikali ikaitsaha 10 million irengeze mahala hula serikali wejo haraya wambe ukaya nganzo 35 million aba wandu wakamba kangojoka utowa kwa jatowa manezo tinzombi wandu wadabanya abange abasa ngo jorenge wandu wabehara mazelete na kado zinji serikali kalibi omuiso haruma mezi banu mezi sita hauma hazelete lizo zineza faitishie ozikana ujiro hau barengo mapesa boko ya joka ya rumilo haruma malalao na nongonjema ya jarumilo haruma israf namna hiyo na aboze gharama za uhansi wandu haruma zijoka rahisi haunge inde ila umavu ndaula mjito show wa kiserikali mtsanza mhadisi na wandu mtsanza mrendazi ndani na wandu kamkazo hapo amjurjetsela shaleo si haki utsolembeza wakomore na nainu leo maudu peserenge jao abo ijao ishia angara fufuli wao na mwendima angalie nyontipi yabo konga abo muwanyiwa na mwasoma hanasi wiyo che PCR ushi PCR na zasaya na hususan omahana ontipia enamnu wandwa evao dukanga bo benufu wandongo aminio serikali zombao ngwarendao vaho mndungudungo izo serikali hamba ketia uone saukaya ngasina mvubasi habakwera halafonu kwa hifadhiyo eni wakati serikali joka uonesa mfano enge serikali wo abasema bunjilio hawa wana mondotso ona wete maske boko hana kati kwa songo vumbwe maske wala wadongo wafaria watojo taze maske beshe kwa tuamini sheni wanzo no meomba mahala abatojo kanenge maske ne bojuka wenjiyo mtitufanye mbavio wala ndo hanywa dongo mjiara mahindi ni wajoka jawri la pizza basaba mndo arongo abana watojo tsahaze maske beshe desencanto za hale wajozi tsinza eziromani wajozi tsinza ondu wadunge bai namkera kwa serikali la mandazi huzitsano ya hondu wa Kamboji neze maskini za jumani na hiyo pia na mkirafi za handani na mronese sharia o mahala bala basimbishia na nani bani nimjoka kabati na sharia na maambiri ya nese wakati la mjadiliane rijue kangisho za sharia ralzihu zitano hamndu tsuparisa zihimfunkare au zizinane harmatsumu abo kamjanza afunge na abo kange mwade kamjanza parida lao abo njavumbuwa bibulwao na waremao bahari ya lao hunu na abo mimi ngamwafiki ukalazima rufanye zanongozo nsipi wandwa wajihifadhi warensi uroha
shana zidungane na sharia na zidungane na ulezi na zidungane na hueleziwa chatilutuka ya ramba kun alafu faya kun kwa bati Mwenyezi Mungu ichorule mzima ankirabi abonge maba sensomba zinu za dengi na tijindi nirilemewa babufe mana ngolungu urambia ka dengi na warambia ka katina shumbusha unisa dengi abungo wakana wastarabu abunge sisi izorjwa ukaya owandu walo wade owafao owabewa samba wao ngona taabu za hema javwa siza tusoma manongo rukudambua bado kama lendre hale abonge bise ema javwa namnele karione ufana nema lendre yo demanamba kama javwa minduni abonge mtijimditia na mbakaya bahari ridengi na tijindini kabati mkati maronde sa nyinyi serikali nyinyi matabibu kaya inu dengi mambo kabati dala laone sa dengi abonge izorjwa duka ngabu ujiro wa uramfia ikamdo azingara ngekotabu wasangwe ndao rikubali na rieve shatsi haki ukainumezi ngamlindawe PCR na msubuti mnangele foto la PCR mwisufu ya uma pesa he emaraia yutinunga sekri ko mjomenyeha mwaonese bayode namna usomesa daula o watoto wajukanza somesa duktera ngwa jukana le foto yino aone ukainde la PCR ya kaulindwa ngwa johenda watunde ukaya einu ifanywa na ndovi ofara lingavi o hakikifu wahe utafiti ukofanya hindini avo ngarijo poleza ngarijo amini kaka mjafanya hizo ya umatsatsalia hatabo maudu tena au wakati wa saa tena kama benzi